Hojiksi Prithibi oina achauba ahong uma lai nahan ayu angan madagi America Israel pulga kuina ungkhanarpa Iran da landare Iran asu khudyam sathina halli lan gi pau kupna khangdraga su achauba lan sigi lan che aikhoina China da covid laina chandore e na sum taraga khangawdana manipur India world yoksalakibado adumaina India amadi maruina akhoi manipur yoksalakpase khangawroi aisi mahana number 1 thamjage manipur yobagi khudong thibam laise kariginoida lan hawgudaba khajikta ngaira kanda matamse Bharat ki Prime Minister Shri Narendra Modi na Israel da chalaga moigi parliament da wa ngang wasina India ki charak chahing naiba foreign policy akhoi hi ani tong bai do madu hojikti nakhai sengeba lan tawnaram de kanda Israel da changchalaga moigi parliament da wa ngang ure China amadi Russia na India si mokhoi ga pulsi nakhoi America amadi Israel dagi thador oina khudong chaba kaya pidna pressure kaya pidna de-dollarize tawrasi kaina haibna singwa mayam tawda India sina yarak nganga sum ngairaga animaki subidha law lakpaneba handak Prime Minister Modi na Israel chalo bajin nakhai chenge nakhai chengadi akhoi de kamaina khudong thibla I Myanmar da hojik sathiba geopolitics chathari China yam kana active oy USA active oy Russia se active oy Myanmar da aduna hojiki lanjina lep khradi phare chandorok taragadi aikhoi gi position yam phajadeba aikhoi gi position yam phajade is karigino aikhoi gi sida represent tawya ba Manipur kandaba yadeba political party se leiteba national parties in the thajaru buyade maramdi karigino itihasna sakhini 1962 da Chinana India da landare Tezpur yoksale Arunachal loin paigre matam da Congress ki lusingba Bharat ki Prime Minister Nehru na maha ke mathaudi border state ngak kadabani akhoi gi ngomkhai kaibe yaro ina lauri mana last we are sorry for the people of Assam haga Assam ki defense thado chen ghrabane China na makhoi karigumba logistic support kari karawat pagi Tezpur gi hando aga Arunachal li chabak ama phaga lowgri duneba map di Arunachal Pradesh hojik aikhoi gi oina dum ulli thangai sebadi Manipur gi hana chawba saruk ama China na occupy tawna develop taw legra map te India gi oina simgi Nehru gi adugumba chorito ngasibu Assamese miyam na waroriba akhona Union of India semba matamda akhoi gi defense foreign policy currency center na paigani na wasaga Union of India sem gi baneba defense ki matang lakpa kanda di iroi bada India gi Hindi belt senga aga lore north east leiba masak marang khang da noi di China gi makut tahorosu yare na Nehru na haidokhi laibok phobdi China na handokhi dana hojik north east ki sarukra leme national parties choice chine aduna national parties leisno aduga akhoi gi Manipur gi tangai phadana atadai tarakanda akhoi gi lamsigi phibam nga nabagi damata akanba political party ma local party ma laitaba yaraktreba chahi ahum suraklaba akhoi gi maitei ga koki conflict asida kari tawi mayam na hainer dijuni central forcing akhoi gi uchuk yungbudan yungaga lei koki sing takhai de akhoi de onjali kaina haibina singba singdo adugi marumda India government ki policy ma yauri ba Manipur se singup sana thugaina ba irang marak ta khoi taki news check all da rapid action police force blue set pa kangbu duna pangan na chalai ba mit yom bhamam da mai tharam bagi video phocha yaure
adagi new ka sar rota CRPF na kano bomb phumambagi improvised explosive device ma phumambagi phad na tawna khre adagi handak ta amuk litan da tawbukanda army person anikak kuki ga pullaga tangkhul singi mayum mai thabagi tangkhul nupi mayam na puthorakre hari singse tonga na teba record leiraba ngaktane ba adadi India government na manipur sanadi se karino kari marum gi no se khoi khang daba yaraktre ba masi khang na bagi damukta ai khoi na isana di kaugjagraba manipur itihas se amuk han ningjang mam change aduga mapandagi expert singna manipur amadi maitei heba jati se kamain tawina microscope thar ga yengma matamda moina uduriba manipur gi itihas di moina yamna kiningai oiba akhoina di khangdraba ai instance thodo amani khaktang haijage chahi teret khuntak paise loirabani jati do mutlabane ba chahi teret se karam leitadana ningthau kai loi chen gre chahi teret khunta orga loiraba matungda amuk Gambhir Singh Maharaj machimanau hanjalaktana laibak sida awat tan thoga akhoi amuk hana laibak ama lingmang amase masi angak pa achievement ne ba maite gi culture gi akhoi da yauri ba DNA si yang kiningai na to pa yekna ba singna masi lingmang amise moi western country da mythical uchek amalai phoenix na hariba phoenix se kamai togeda mai chaktana ut oina tumgrasu hekta hogolakpa amchu mai tharasu hekta hogolakpa aduguma jati amoina akhoi resilient oiba mutpnarida culture ma akhoi de yawe so moi yengna bana uiba ani sobada 1891 gi thokdok sidaida India pumal loksan na hona bada British officer amata sigideba sipai macha masu yam siram yai adum nadi waraga Manipur da birit kendrajit phabalakwa chief commissioner ma yauna colonel skin yauna Mr Greenwood atopa officer ani yauna aso nga chane makhoibu kangla mamang da pharaga mako kakhibache amarom dadi akhoi yam phajde haibi hai amarom dadi British na yam sathi na khangwa Manipur haiba jati sibu karam banoina akhoi chingnaba British na yengmado makha tana India government so bu study tawrineba maitei sibu kamai tawbujano na adugi thaldokti matungda laman khumoina landare basida British ki mapangan khangi bani khangna sipai khujo omo targa khongjom da kakching da langa thenda lan thengnai moina ngami konung kangla paigre lan thengnari maraksda telegram ke tharame matram British ki konung je Shimla da oi moina kare na telegram tharam ge da maitai lan mi singje lan maithi rasu khulai hundo amaga chen de khulai pairaga dum chen gi hai adu de Shimla de telegram je halaki oja khelchur ge like to lo yobne adu di moi guerrilla war resort tawdore guerrilla war resort tawrgadi akhoigi masing yam lami khara adai da pandana leirani nakhoigi military pandam hek phangpa maitei praja singse yana ba public relation makal makhai ka tawon telegram je halakhi ba adagi mathangi kana the instance ta 1949 da Manipur India da merge tawre merger agreement ki pen da kaya hojipok adum loidri ngasi bogda Manipur yanba mioi akhoi gi percentage kano de khangde akhoi isana isabu Indian ne na songkhan khande ba adu gi mathakta akhoi lalholo group kaya marum lei makhoi se naga gi matogumna mizo gi matogumna India government ga wari sasiate akhoi total independent natradi yaro yari se
อินเดียดายามนักกกจิกนิงไงโอยบอันนั้นมาคุยนะอัตโตปลาลงมาจะทะเลบโลนนะมาสิกิลาลงจะทะเลภาษีสิกมาโพสเซ BJP กีนั่นเรื่องคอนเกรสซีวานัตเต BJP กี Prime Minister Home Minister เลยจระสูคอนเกรสซี Prime Minister Home State เลยจระสูอินเดีย government จะกิทั้งไอ้เช่น policy set ตัวดีมายังนักขังนรีบัด deep state มาคุย intelligence company สิงอาจจะอุกจว่าสักทีเลยไปนัก company สิงपुल लगा मणिपुर से कमाई तो ना सब्जुगेट तो उसीगे है ना प्लान में याम सांग ना तकी पैक लगा लाभ ने दिप से है दिसे लोन रूबद लेबा मसक उतबा इंग्लिश की आर्ट ना करी है अकाउंटेबल दी ओई दबा अदुगा पावर दी याम कन्ना चलाइबा ग्रुप से वो दिप स्टेट है ना खंगेबा वर्ल्ड की दिप स्टेट ले अमेरिका का ले मची ले इंडिया की ले मखोना कमाई तो किदा मैतेई सिटीदा सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तरुपनेबा मैतेई की मरिंगजेन मथौना निंखा तम पामबजे हन्नबैनो खुदम अमतंग पिजगे 1975 की इमरजेंसी मनुंगदा मणिपुरदा अकन्ब प्रचार तवेबा अंगांग यामगा लायरा ताली अनि नत्रगा अहुम नगो ओसीना मरी लेना बा थबक क्या पखले अंगा पोक नोबा अदगी प्रसार से अदगी मुझे कनग्रे अखोई वखल चूरगा लेहौरे होजिकना अमुक केदोरे मैतेई मसिंग यामद्रे नुपी खुदी मन अंगांग तरुक तरेट पोउ म हाइगले मोइना संदोअम्बा प्रसार दगी मतुंगिना कल्चर लेहौरे अदगा होजिपुकदा अंगांग मसिंग हंदबगीदा ऑफिशियली मखोइन इंसेंटिव क्या पीरीबा नुपी मना हॉस्टल चलगा एबॉर्शन तौजगे द पैसा पीरी ngasi bokta क्वेश्चन हंगदे सीमन नंबर 1 द लेरेको मसे अखोई मपांगन कनगदबा पॉपुलेशन नेचुरली ग्रो तौजरगा अखोई की पांगन ओइगदब से सिसाइड कंट्रोल तौरबन अनि सुबदा हाइरिबा डीप स्टेट इंडिया की डीप स्टेट रिमोट कंट्रोल पाइबा सिंह से हेडक्वार्टर नागपुर द लेबसी यावरी मखोई म्यामजिना अमुक करी सानगेदा ngasi अखोइना हाइरिबा पाखुम फंगदबा अनि थोकपि मैते लिंजेन मानसी यादबा अदई अखोई लेजरगम सेंगलबा कल्चर जे मांगथोनबा संदरकप मयाम मसी पुनुमुकसे मोइना लोन न संदोकपा इफेक्टिवली याम ओइबा गाक्तनेबा अरगा मणिपुर से अमुक थवोइना अमुक लाइरा हल्लेबा थवोइना लाइरा हल्ले लाइरा हलगदी मी जे होंगना लैबि याय इनाकुमना मिदी लैबदा ममन यामबि याय थवोइना लाइरा हलेगे प्रमाण अहुम रिदुंग थमजरंगे इहान हानबदा अदुक सांगना नेशनल हाईवे द ब्लॉकेट तबदा सेंट्रल गवर्नमेंट खंगना सुम थिंगदबसे ngarang nahan kuki na tawriba khat sahi amanigi wari si nateko NSN IM khangde ama khangde adam blockade taw lakpa se masida pot maman si nakraba guwahati ga khoi kyam khenai hena tawri si tapna pat amadagi ising chithokpa gu maneba ani su maramna praman haitare manipur da leriba bank khudimangna lupa samagi deposit lakpa matamda लोन ओइना लेबाक सि चाखोतना बैना लुपा 13 खक्तंग लोन पीबा अतै लुपा 13 सिना मखोगी ब्रांचेस त थापी हिबा व्हेरेज गुजरात न के दवी लुपा चाम डिपॉजिट लाखप मतम द लुपा चाम ग निफु यांखै लोन बिथोएबा इंडस्ट्री लिंखलु नोइ चाखोना बतौ लमी सिंगी खुजुखलाई लयुना अदि ख्वाइदि चाव अहुम सुबा अखोना दि हंगदब हंगबा याबा क्वेश्चन म लेबा 1970 द स्टेट फंगे फुल स्टेट ओइबदि ngasi भोगदा मणिपुर से भारत सरकार ना एम्प्लॉयमेंट क्या पीबी याबा अखोगी इकोनॉमी फगत पे याबा इंडस्ट्री अमत लिंखत्रि से मसी की क्वेश्चन जे खोई हंगदबने अनएम्प्लॉयमेंट अदुके मते वांगली से करिगी नोइदा अखोई मसेन चखाइनाबा कंट्रोल तोबु नुगाइनाबा सुमाइ तोदना अखोगी डीप स्टेट की रोल से खरक कुपना
खर सिंगमिना स्टडी तौरगा प्रजादा खनगदी मणिपुर से मिकअप सुंथोक थोक अखोई मंगदा ड्रग चारगा तुमगा कनो से अनुमहा चुबुदुन दुम लेगनी अदगी तंपाक्ता तारिबा माइते जिदि यंग लाइनिंगदा अनि थोले अनि थो अहुम जु थोक चन मरि जु थोक चनिंग चलो अदगा सोशल मीडिया दा करिदा अमगा मगा हुनन बसे मसिदा इंजन बम यावरी सानबम यावरी पैसा फंग ग्रुप खर लोन यावरी समाय तौदना अखोई मचोई मचोई थुगाइरक बसे मसी कमाई तौना रेमेडी तौगनी अखोइना मसीगी वफम जे खंगगदी करी हाइतारे मोइना तौरीदो अरेम तहनबि याई मैतै सिगी अखोई अरीब हिस्ट्री इपाइपुन थंबिरम अखोइदा चेलिब थौना लिंजेन सी हंजलकनेब होजिक याम ख्वाइदगी साथीबा डीप स्टेट मसीदी वर्ल्ड की खुदसी होय वर्ल्ड की डीप स्टेट मैतै नुपा खुदिमक से मोइना इंजीनियरिंग तौरीब इंजीनियरिंग से करी तबी चानब थकनबदा सोशल मीडिया दा पांदम न करी मैतै नुपा खुदिमक से पोपना नुपा ओइना पोक्चरसु ट्रांसजेंडर ओंथोकनबा नपुंस ओंथोकनबा मसीगी डिटेल दी आई युमदा कनागुमल लाकपिरसु आई डिटेल प्रमाण पिजगे साइड मदुगी लीड नरदी याम का है सांगरनी मसी चेक्शन गदब नारोल सिंह नुपा खुदिमक हुजिक से मपानदगी लाकबा पैकेट फुड से चाबिरुन पैकेट फुड से दो मखोइना नुपा सिंगी अखोइगी हार्मोन जिन देंथनबा नुपीगी हार्मोन वांगनबा पोट यान तौरे से मसी अखोई इन्फॉर्मेशन लेजरेबा लोइना लोइना ना मास ब्रेन वॉश तौबा सोशल मीडिया अमनि मीडिया की पांबैना अदुना हंदक कुकी की करी इरांग थलोको मतंदा याम थौना फबा मैतै इसा इनाउसिंग याम थई अमरोमदा अखोई हिजरा मानबा पांगन थोक्तबा नुपा मानदबा कया अमसु सुमसिंग हेंगलकपा उरिसे मसे मसाना तरुप नते कनागुमना इंजीनियरिंग तरुपने अदगी अतोपदा पॉलिटिकल पार्टी खुदिमुक से मयामना पेंदबा ngak ngangne रे कोकीगा मैतैगा तौरिबा इरांगसिना बीजेपी ने लौगिदबा रोल मयामदुना होजिकसे लोकल पार्टी पामनरे लोकल पार्टी पामनरे हायरगसु लोकल पार्टी मयाम अमा लिंखल एवजिकसे मोइगी मीटिंग से इदो मयावई ताई ngang अदा अरोइबदा मोइसे कमाई तोगेदा कांग्रेस बीजेपी ने तमिरंबा पॉलिटिकल कल्चर अखोई पार्टी लिंखलदी कनादा पैसा येलगा कदाइदगी फनलागा वोट कागनी नैनबि थाहौरेब मदु हौरगदी मखोइसे ओइरदुबा पार्टी ने नै हायबा लोकल पार्टी न ममिंग वाने एनपीपी गुंबा ममिंग हित पनगे अदमाय तो ना हानगी सिस्टम्स द वोट कानी न खलगदी अमहाय अमा ताय अदुना होजि लैंगा हायना खंगरंबा पीपीपी सिदैदा अइना थवा यावना ngasi सिदगा लाक्तन तगजरिसे करिगिनोइदा पीपीपी हरिबा पार्टी सिदा अदुगुंबा कल्चर उद्रिएब यामना सेंगबा अखोगी पॉलिटिकल पार्टी अमगी मरु हुनबगुंबा मा उई चावगरबा खोनांग से मागे मरु से हंगाम मरु मुक्त चावना हौरकांदा अचौबा किनिंगायबा कैनो खोनांग पांबी ओइरकपनी अदगी अमुकसु मियोइबा समाजदि येंबियो ngasi पृथ्वीदा ख्वाइदगी मसिंग याम धर्म क्रिश्चियन कदाइदा हौदोखिगे इजराइल की गैलिली हेबा nga फाफमगी खुंगंग मचामदा जीसस क्राइस्ट ना मागी फॉलोवर त्रा मरि त्रांगा हौदोगा ngasi पृथ्वीदा क्रिश्चियन ख्वाइदगी मसिंग यामिजिनी अखोई इंडिया दसु अदु मंगाएबा ngasi आइस्कॉन मूवमेंट हरे कृष्ण मूवमेंट न चलिसे गौरांग महाप्रभु न मागी फॉलोवर खुजो अमगा संकीर्तन सक्तना नदियादा हौदोखिबदना ngasi di पृथ्वी सालेदना हुल्लिबा मरुदुबु चुम्मदी अदुम छंदोरकनीबा होजिकि कनागुंबा
political party di car atang ba lagi ni pasha yen ga ni repression chauna khali bane khali ba mi sing do moina hojiki people's political party se kashu lai tabo na uram gani ba adubo aina hygienic mam lai matam khari mamang da yam ngai ta ba thokdo ma thoki kaina ama luhong ka da sana gi kundu paren huien wa long na kini mayam se lui tabiram gani ba adugo mas sana gi kundu paren hukpa political party da yawbining bra natraga kaina sina icham chamba kundu paren parega masagi character da aseng ba leisabi amagi gunjen ba kaina da aduna phabra je sigi apam se akhoi naharon china khanma matam moireba ngasi lohong ba kundo pareng hungna risi kari gino ngaubugi nate chambagi nate khoi tongde Sri Vishnu na khwai digi pami magi tongan ba gun khara le adugi mohutto sanagi kundo pareng na sinba yaba nate ba mataw asuna akhoi gi hojiki PPP hariba party se masi akhoi yamna sengna blemish amata yaudriba amot pamta yaudriba amak pamta yaudriba kanam dana charge toba yadaba party do ngasi bukdi oiri hariba mong se akhoi na phajana makhong semgatlaga hanagi constitution lejaram gani emna object lejaram gani ara thangai sena akhoi na manipur pumbaje phanji maiti singi mangraba mapangal mathangna hanjalanji hairaga de akhoi party sigi makhong sembam thai adagi atopamna mase mangda phamena ina yamba colonel sharat thagat chabanate ma mathandana magi follower kharaga mathandana single minded no honor kuchida nongna bibi yawi sida bibi yawi karem na bi yawi phan leibanate adada ngasi reser tobagi stage jona mana kanthi thoktana honor kugi stage yoruk pase masida ina haining ise mahaku mamioi ani hundung lairamaji manipur yam line kan gani mana ngang bada haiba haito tongan ba question amani laisi laithon yawbado thaja birunu straight khwaidagi magun ba se akhoi honest oiba pukchel sengbai se sibu lairagadi thauna phaba amato loi lakani manipur da corruption lei khangna CBI yeng lei atai sangsan yeng lei manipur ki vigilance yeng lei karigino corruption tar de koi sole jati se sole gadi humbalai ba aran ba tonga sandok palai prachar to balai adagi aran ba oido pau thajan balai madu punamak se India government na pame aduna hojik mamang de BJP pale moi party ki ideology phaja ba yam ngangi adu tokthorok padi Sri Amit Shah na sanari ba manipur macet thugairaga control nungaiba akhoi lalhawa naharon jingi jangjabam leihandaba adagi matungda hoji anawa program moina paikhali maitei ga kuki ga hanaragadi western world da christian ga hindu ga hanare haina sandoaga india gi BJP sarkar de mingchat thi aduna masidi pharena hojikse christian ga mu hana handoriba Tamelong district labor ZUF ta kananom na inchali popi thaba thingonoi popi je phatena khulai paiba naharon ngakani popi thaba thingmadagi henjandana kuki gi yum mai thare khole adagi NSNIM yawa de akhoi India government wari sariba adugma lupni sigum de yawa ya de na phare adina litan da kananom inchalaga tangkhulu gana go thongna hale haibadi Tanghul oigeyo jelarong kangbu oigeyo akhoi se pulap masung daraga amata changna handaba adu security force na check targa nangna kadai da chatli haina hangningai darka leitrena maitei yamta masana kidana kangbu bilandre airport da chatba chingduna phaba yai lalahu phaning ma chingdo samna da moina longhub tanba yaba jaga da position phajana thambane ba mase manipur gi interest nate akhoi lalawa support tabagi wafam junate free movement yadraba jaga se akhoi se 700 square mile gi jail thambaga chamane
मसी पुनमक से अखोना बीजेपी की लीडर सिंह हंगन ngang mengam deba बीजेपी से मैम हाइनर से जी हाइनर से मधु हारिबा पार्टी दा इचै कुंद्रे लेरमिने असौगी असौ संग लापदा उन्नब चेनहौद्रबा युमद चाक कहौद्रबा हेक्ता मगी गुड बुक्स तगी लौथोरेबा एनीवे सिनाई इरनाई वारिनी अदुना अरोइबदा आइना हाइजनिंगी से होजिक यामना ब्लेमिस याउद्रिबा पार्टी से मसी अखोई मैम मखोंग सोमगा अमोप तहंदना अमुतंग जोखलगा लाकदरिबा मणिपुर इलेक्शंस द करी तो वंग मी द अखोई मैम येगसी हारगा आई लोइसन